महाराष्ट्र आणि हरियाणात विधानसभेक बुधवारा मतदान जाले। निकाल आयतारा लागतलो। महाराष्ट्रात बीजेपी, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसीची युती तुटिल्ल्यान वेंचणूक पंचरंगी जाल्या। एजन्सी आणि चॅनलांचो एक्झिट पोल बीजेपीक नंबर 1 पोझिशन दिता, मात कोणाकूच स्पष्ट बहुमत दिना। हरियाणातूय बीजेपीच म्हूण अदमास। केंद्रात मोदी सरकार येतकूच मोदीच्या कामगिरीची ही पहिलीच परीक्षा। मोदीचो जादू चलतलो काय ना ताचेर सगळ्यांची नजर। महाराष्ट्राचे वेंचणुकेचो निकाल 19 तारखेर कळटलो। बुधवारा वेंचणुके उपरांत पयलो एक्झिट पोल आयलो तो एबीपी आणि निल्सनाचो अदमास पळयल्यार महाराष्ट्र विधानसभेन बीजेपी सगळ्यात व्हडली पार्टी। फाटल्यान शिवसेना, काँग्रेस 3 नंबरार, उपरांत राष्ट्रवादी काँग्रेस। निल्सनाचो एक्झिट पोल बीजेपी 127, शिवसेना 77, काँग्रेस 40, राष्ट्रवादी काँग्रेस 34, मनसे 5, हेर 5। लोकसभा वेंचणुकेच्या निकालाचो अचूक अदमास करपी चाणक्याचे सर्वेचो अदमास पळयात। चाणक्याचो एक्झिट पोल बीजेपी 151, शिवसेना 71, काँग्रेस 27, राष्ट्रवादी काँग्रेस 28, मनसे 11। सध्या महाराष्ट्रात प्रत्येक पार्टी आपापली ताक तपासून पळयता। हातूंतल्यान मोदी मॅजिकाचेर बीजेपीक वयर सरता, काय शिवसेनेचो मराठी माणूस पक्षाक जागता, काय सगळ्या पक्षांचे मिळून स्पष्ट बहुमत नसताना निकालांचे खतखते जाता, ते 19 ऑक्टोबराकूच कळटले। मैं मुख्यमंत्री पद की खुद दावेदार नहीं हूँ। मैंने खुद दावा नहीं किया कि मैं मुख्यमंत्री पद की हूँ। मैं ये दावा कर रही थी कि मैं जो काम करूंगी उससे भाजपा का मुख्यमंत्री बनने में योगदान होगा, और वो मैंने काम कर दिया है। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि शिवसेना की सरकार बनेगी, लोग हमारे साथ हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से केंद्र ने, देश की जनता ने छोटी पार्टियों को अलग कर दिया था, उनको आशीर्वाद नहीं दिया था, उसी तरह से महाराष्ट्र में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्हीं को मतदाता चुनेंगे। Mr. Modi, he came here, he addressed 11 public meetings. And during my political career, I have never seen a prime minister coming to a small state like Haryana addressing 11 public meetings. It seems as if he is contesting for the chief ministership of Haryana. He is most welcome. If he wants to become the chief minister of Haryana, he is most welcome. Let him come. But what doesn't matter, Congress is quite strong over here. Narendra Modi's popularity is definitely at the peak today. Bharatiya Janata Party is contesting on all 90 assembly segments in Haryana with an aim to achieve the genuine democracy in Haryana, with an aim to eliminate the dynastocracy in Haryana, with an aim to eliminate the caste-based politics in Haryana, region-based politics in Haryana. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। झाडां पडून परत लायट वता म्हणून सगळ्यांक भुयारी केबलिंग करपाचें थारलां। दर्यादेग वाठारांनी हे काम पयलीं जातलें म्हणून वीज मंत्री मिलिंद नायक उलयला। अडफळे नागवा वाठारांत भुयारी केबलिंग जाला। लायन एक्टिवेट करतना मिलिंद हें उलयलो। अडफळ्याक केबलिंगाचेर सुमार 6.5 कोटी खर्च जाला। भुयारी केबलिंगाक लागून कळंगूट वाठारांतलो लायटीचो प्रश्न कांय प्रमाणात सुट्टलो। आमदार मायकल म्हणटा कळंगूटेक वेगळें सबस्टेशन जाय। अंडरग्राउंड केबलिंगें काम मॅक्सिमम कितें आहा तें आमी पयलीं ठरयल्या प्रमाणे मेन सिटी कोस्टल एरियाज करतले। त्याच्या भायर ऑल गोवा आमी डिपार्टमेंटान एक डिसिजन घेतला की सगळ्यात लायट करताना एकूच सोल्यूशन आहा, जेणे करून 90% इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी जावंक शकता। तें एकूच की ऑल गोवा सिरियसली 11 केवीचे फिडर आहा ते आमी प्रायवेटान घेवपाचें केलां। तें परत काम तुमच्याच सबस्टेशनचेर आसतलें आनी तें जर करीत जाल्यार तुमकां पूण लायट वयता, कितें फॉल्ट जाता तो फायंड आउट करीत सगळो वेळ वयता, सगळो कमी जातलो। 33 केवीचें काम चालू जावपाचें म्हणजे आमी एस्टिमेट करून जाल्यार हा 33 करोडाचें काम, आनी हें काम जर जायत जाल्यार ह्या भागांत जी लायट येता ताका जे त्रास जाता ते खुबशा प्रमाणात कमी जातले। There is one more requirement, that is a substation dedicated only for Kalangut. याचो proposal pending आहा। Land acquisition process has been stopped all over India because of some change in rules. आम्ही हा प्रोसेस स्टार्ट केलो आहा कालांगुटात। लँड एक्विजिशन फॉर सबस्टेशन ओनली फॉर कालांगूट। हो जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे प्रॉब्लेम कालांगूट कोस्टल बेल्टात जे येता ते खंय तरी सॉल्व जातले। घेऊया एक विराम।